Thukuru-inĩ wa maobitha borithi mwena wa VET Kajiado ya Rũgongo nĩkuo mbeũ njĩthĩ aya maunanĩire njũng'wa na maobitha wathani wa matũra hamwe na maobitha borithi kũrĩa matemanĩtie mathĩna marĩa makoretwo marĩ mũhĩnga mũnene kũrĩ o. Mamwe ma mathĩna maya arĩ magũtiganĩrio kwa tabarĩra cia ũthii wa na mbere iria irongoreirie gũteithĩrĩria mbeũ njĩthĩ. Kama uloloti tutapata polytechnic kama any facilities tusaidia sisi youths tupate masomo, ingetukalia easier na ingekuwa tunasema youths wa kawaida, tungepunguza drugs kwa mtaani. Nĩ thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ mbeũ njĩthĩ matarĩirie bata wa gũtabania mũcemanio wa kũruta mawoni ma kũhĩtũkia waki wa tabarĩra cia ũthii wa na mbere. It is one thing to appear to a public participation meeting. It is another thing to have a quality public participation. Usiende pale kujaza namba. Usiende pale kupitisha vitu. In fact, jipange way before that day. Ukitaka hospitali jengwe kesho, msikuwa mnategemea wanasiasa ama sisi. Come for what is called a public participation. Mkuja mseme hospitali unataka wapi. Sawa sawa, najua youth wengi wao wakuji. Ukikuja kwa public participation, kuja useme. Maya mothe makĩrĩkana gũkinyanĩra kũgerera ũnyitanĩri wao, na haha nĩho kĩhumo gĩa thayũ na kũnina mĩrũrũngano ĩrĩa ĩkoretwo ĩrĩ kuo. In as much as tunataka tusaidiane kama youth, na sisi pia tuangaliane sisi wenyewe. Wakati mnaongea nyinyi wenyewe kwa wenyewe, mwambie bana wazee, youth sisi pia tunachafua. Wacha mtu afanye kazi. Ukifanya kazi hata kama umetengeneza 200, kula hiyo inakutosha. Ukiweka 100 ukule 100, si sawa? Na lengo na siku ambayo tunataraji kuvuna hiyo amani ni kwamba kutakuwa na amani kabla ya kura, kuwe na amani siku za kura, kuwe na amani baada ya kura. Na hakuna atakayefanya hivyo isipokuwa ni sisi. Hakuna kusema haya mambo ni ya polisi uniform. Hawa ni security lakini sio amani. Sawa. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma VET Kajiado ya Rũgongo, ngetwo Wacuka wa Kĩarie.